Тренер Раймджанов Машкур. Встречаем. Кабелджан Бапур. И в красном углу боец весовой категории 77 килограмм. Боец представляет команду Кыргызстан. Баткен. Весовая категория 71 килограмм. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Профессиональный рекорд. 2 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Бойцовский клуб Джашдем. Тренер Абдуллаев Дастан. Встречаем. Джалилов Уланбек. Тренер, стоп, рефери, стоп. Хорош! Çıkanak benden tozala! Ekti çıkanak benden tozala! Ekti bas çıkanak benden bas! Bas! Çıkanak benden bası ver! Ver! Ver çıkanak benden bası dur ver! Ver! Хорош! Çıkanak benden bas! Bas! Ver! Betke! Betke ver! Var! Tozala dur! Жақында ал, жақында! Var! Жақында al! Özüre, жақын bak! Хорош! Çıkanak menen eki tazalak! Хорош! Ekti bas çıkanak menen, ekti bas! Ulan Malatya, çıkanak bas! Ekti bas çıkanak menen, хорош! Oldu tazalak oldu! Çıkanak menen bas! Хорош! Давай! Хорош! Bakıyor işte! Kaytala ulan! Ekti bası al ekti! Хорош! Бас! Закончился первый раунд. Второй раунд. Şaşma, hiç böyle şaşma. Kolunu çıkar, bitasını çıkar, bağını ekti bası al. Kolun birini çıkar, ekti bas. Kolunu çıkar, sol kolunu çıkar. Хорош! Ekti bas. Vur, bekle.
Ekti bas, ekti basıver. Ekti bas. Ulan başlık kotarıp ekti burunlu koşup bas. Молодец! Назад! Ulan. Kolunu çıkar! Başlık kotar başlı. Başlık kotar başlı. Başka koş! Kotar bak. Türkbay tuttu ha, хорош. Жил ya, aldırak жил al. Жил al. Lokat. Yetti bas. Başını. Puttu sürüp koy. Puttu ha. Putqa tur. Putqa turib al. Давай. Başlı basçı kolunu çıkar aslında. Başlı bas kolunu. На награждение приглашается Туранов Эрген Шпаев, организатор турнира. Бойцы на середину. Об этом бою в третьем раунде за 1 минуту 20 секунд ввиду отказа соперника победу одержал Джалилов Meni kanti muhtadat, bunday ishti o'ylamsam